Cha pulano ang hambairu norno norno tini sing oro norno media rong maring mani ke omtui sing Khumulwng Baptist Pastoral Circle ningai nuisisa bar Christmas Banik khanya di sang Tongo akokno kisa sanani bagai norokno maringkha on bagai norok tini soi jorawono phai sokoi bemani bagai norok media rokno press rokno joto ningai sing hambairu norokno tini o jagao o press meet manjaknai jotoa dongrokno ang pula buskan Christmas Banik tai Christmas ningai norokno khaka hamya koro ang pulawo sini bisingo tini je borom gonang rok je phaimanjak bai phaimanjak phainai rokni kisa sini mungrunai Wngnani yagra bukhago tongo sini circle ni president borom gonang dikon Ronjit Debroma bo tongo tai sini Sotonot Baptist Association ni vice president dikon Doniram Debroma bobo tongo tai ani yango debra bukhago tongo sini circle ni no vice president dikon hebola belkoloi tai bini gana drobo tongo Mr. Sanjoy Debroma bo circle ni assistant secretary tai nuisisa Banik committee ni bo convener te kaisa tongo bini gana wo sini circle ni KCR borongona tikon Sosindra Debroma aba haikeseng yango sini uklogo bazar tongo sini circle ni convener choir convener borongona Prosanto Debroma tai yango basazar tai khoroksa tongo sini nuisisa Banik luajina thang tongmani committee ni treasurer borongona dikon Sondram Debroma aba haike yango tebu tongboyo borongona Okil Debroma tai borongona Sadon tai borongona mono sing tinaw haike sing ojagao pailja ngapon bisingo tabuk o Banik noruk sawoi kok thaje thaini norni buskango kok naraknai sini circle ni president borongona dikon Ronjit Debroma Belake hambai sini mutangnai sa subrai jisuno sing Khumulwng Baptist Pastoral Circle lingai mela 21 mela khainen bagi sing thanglai tongo 4 5 6 2023 December am bagai o am chani jo to lukurok tono haka hambai ke kobogo tai o am chani bania khainai tai painai jo to lukunono o dugan rok booking khaiye oro phallainani ba pailainani bagai sep sap manai am bagai lukurokno kobogo phai a melawo phai manjaknani bagai tamning kangkai mela taklai bosob brum brum no sing abahai mela khailai tongo taklai buseng au 21 tomo melawo sing kaisa tai kaisa 25 Desember taklai bisi 2023 wo a 25 Desember ni bagai sing Christmas bani ni bising tikai kaisa tai kaisa hamjakmu tong kesang ni boyar kai torsono sibli ruan hne angkha klayo abon bagai lukurokno isisa koknar ma bising tikai jo tonono o amsani lukurokno hambaya parei sing tini angkisa koknar mani orono hambai ruoi muthagai reka hambai tabuk kisisa o melanoti koknar ngai sini Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni sing Banik committee je songkha convener bos kisisa o melanoti bo detail kok kisa naraknai ang bagi sini convener no yapar bizago hambai okay balaka hambai sini media friends rokno
Tayoro joto phainai sini circle committee te association ni vice president tayoro joto tongnai rokno bo belake hambai riui sini sung saimanka phainai December talni 4-5-6 saltham romainai sung 21st time je Banik khlaina thangui tongo sini KBBC ba Khumulwng Baptist Pastoral Circle by organize khlaijak aboni details ang kisa saikna rono abo hingkei 4-5-6 December 2023 jathai hingkei Khumpui academy je playground sema rokom sung aro no khlaio taklaibo sung ajagao no khlainai tai a Banik go chini kabangma resource tai dignitaries rok phaiso painai aborok nang kisa saono chini o Banik puilani dino 4 tariko inaugurate khlairana inaugurator Reverend Ranjit Deborma Executive Secretary Southern North Baptist Association tayaro chief guest ngi manjak phainai borom ganang Robindro Deborma Honorable EM Education TTAADC the guest of honor ngi manjak phaina borom ganang Ganesh Deborma Honorable MDC TTAADC abno kari bosini resource person tai dignitaries rok tongman hingke borom ganang CK Jomatia IAS Chief Executive Officer TTAADC Reverend Mongol Deborma Southern North Baptist Association Process Senior Pastor Reverend Sopon Deborma Executive Secretary Central Baptist Association Reverend Ranjit Deborma Secretary Southern North Baptist Association tai Reverend Bishokumar Deborma Secretary Southern North Baptist Association tai Dikon Doniram Deborma Vice President Southern North Baptist Association obrok ke chini resource tai chini dignitaries rok okay abo saltam romoi o programo borok phainai okay suda abo simia agini haikeno sing a programo cultural program rok khlainai sini resap mong mosamong amahai gabangma items sini cultural je bonaja aborok no sing khlaijaknai agini haikeno taklai bo sing khlainai tabo stall booking ni bagui details kisa saikna rona stall bookings duita category o taklai khlaijaka kaisa hangkai 10 by 10 foot by 10 foot size abo hangke 1300 taka salthamni bagui abo najaknai bini fee rent fee keta kisenka 10 into 12 size abo kisa kotor abo bagui abo hangke 1500 taka salthamni bagui abo nahar jaknai okay boro form manai abo ba details sawono form sung tinta chine dokmali hatiwo tinta counter sung kholok sanai kaisa hangkai Mr. Bimol Deborma abo ke SBI ATM counter gana o ja tiffin dogan tongo bin mobile number or jaka 8575215342 a contact number obo noro call khaile mano 8575215342 তাকে সঙ্গে মিস্টার সাধন দেববর্মা টিভি দোকান Khumulwng দোকমালিও তাই কিরই বিনি ন তঙ্গ হা জাগাও কাইসা ফর্ম মানাই বিনি মোবাইল নাম্বার তঙ্গ 9402520720 তাইসো সাওনা 9402520720 বিনি স্টল দোকাননি স্টল নাম্বার কে ব্লক এ room number 106 block A room number 106 bini dokanni number a jaga phaike bo jeng je stall booking khainar form collect khlai manai tai kaisa tongo Mr. Subroto Deborma abo ke Naising enterprise hardware Naising and Brothers Hardware Sindok ara 3 rok akorok phalo dukmali ayang charge nok kinar gana tongo bini phone number tongo 8837052552 taisa sawana 8837052552 ajaga thangka hankebo form collect khaimanai gai chini form ni simple kaisa rang fee nahar wana
50 টাকা kaisa stall ni bagi kaisa form issue khlaijaknai 50 টাকা rang ruwi abono norok receipt ma khainai je pai phalnai rok ba dokan khlainai rok ke form submission last date tai receipt khlainani tai submission ke tini ni simino form norok collect khlaimanai je oro interest prorok 50 টাকা rang ruwi last date submission ni bagi inke 30 November 2023 o November talni paithak ba 30 tarik jora abono stall book norok manai okay a stall booking khaipro tama nangnai hinkai Aadhaar address proof kaisa Aadhaar phano xerox passport size kaisa photo abo submission marnai logio rent fee okay oro tabuk taibo contact khlaijaknai hinke sini Banik ni cashier tongo thaising bo sinimuru kasin president bin phone number tongo 70053444654 70053444654 aboke sini 21st Christmas Banik ni cashier okay angni je convener ani phone number tongo 8787410812 8787410812 taibo contact khlainani bagai taibo sinoro join convener tongo Mr. Samol Deborma Samol Deborma 8837495167 8837495167 abong ke bini joto details rok saimana bagai contact number rok norok call khlai mano okay tabo obono joto no kaisa kobok mung obo to sini mung tai details rok sing relaikha joto bania thnai rok no obono no kobok norok tinini simino aaj tinta dogan select khlai mane aaj no hote form collect khlai mankha 50 টাকা rei loge no booking box khlai mano je aro bokjak mari rang mari no rowinai ke obono sini details